i dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Zar imam još planeta? Ok. Osim sunčevog znaka, za pravu astrologiju bitni su i mjesec, podznak, i Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, sjeverni i južni čvor, i svakakvi asteroidi, maglice, fiksne i nafiksane zvijezde ako brijete na te stvari. No dobra vijest je da, iako nemate ništa u životu, sigurno imate sve planete i znakove u svom natalu. Čak i one za ljubav, novac, seks, uspjeh. Možda su na čik pauzi ili su retrogradni. Znači, kao što sunce prolazi kroz znakove i tokom godine prođe cijeli zodijak, svih 12 znakova, i kao što to čini mjesec svakih otprilike 28 dana, tako se i ostali planeti kreću po zodijaku, neki brže poput Merkura i Venere, neki jako sporo kao Uran, Neptun, Pluton. Time, na dan kada ste se rodili, svaki planet je bio u nekom znaku i nekoj kući, što ima svoje značenje. To jest, ima raspon dobrih i loših značenja, ili da budem politički korektna, ima svoje pozitivne i negativne potencijale. Nijedna pozicija nije sama po sebi dobra ili loša, jer postoje debilitirani planeti s kojima ljudi jako dobro funkcioniraju i egzaltirani planeti koji imaju, na primjer, serijski ubojice. Tako da taj stereotip probajte maknuti što prije, jer kad u priču ubacimo aspekte kuće, stvar se malo zakomplicira i dobijemo ljude poput vas, mene, ljude koje poznajete, a koji nisu ni samo dobri ili samo loši, niti da im u životu sve ide lako ili da im sve ide teško. Čast izuzecima i škorpionima ili ovnovima koji se trude svojim likom i djelom dokazati da astrologija stvarno djeluje, neprestano praveći i upadajući u sranja. Pa pogledajmo kako to izgleda. Uzet ćemo kartu za vrijeme kada sam radila ovaj video, a kad se možda rodilo i neko dijete u Zagrebu, tako da će ovo biti njegova natalna karta. Samo malo da vam šeram screen. Evo, znači, pokazat ću vam. Imamo natalnu kartu od prije nekih 10 minuta. Ovo tu gdje piše AC je podznak. Znači, ta beba ako se rodila je u podznaku Vaga. Onda imamo sunce u biku. To dijete ima sunce u biku i 8. kući. Mjesec mu je u lavu i 11. kući. Onda imamo Jupitera u 3. kući i Strijelcu. Saturna i Plutona u 4. kući, dosta blizu ICA. Neptuna još u 5. ali dosta blizu vrha 6. i u znaku Riba. Ovaj Kiron nam sad ne treba. Venera je u Ovnu i u 7. kući. Uran u Biku, također u 7. kući. Mars je u Blizancima i 9. kući. I sjeverni čvor je tu dosta blizu MC-a u 10. kući i u Raku. I sad vidite da oni tu rade neke crte. Te crte su aspekti, to jest kutni odnosi među tim planetima koji također imaju svoje značenje. No dobro, sad ste vidjeli kako izgleda natalna karta. U idućem videu ću vam pokazati kako možete napraviti natalnu kartu. A do tada like, subscribe, dolje imate Facebook page, website, blogove. Imam puno toga, mjesec mi je u Blizancima. Pa, bok!